Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka election MDC kalaha khmut ki kertong kilabun kam ban khre ban khrum ha ga ban phai shu ki pat ba banyala bat kran mat banyada jat bin riu. Nagabenta ki kertong thamai kanang kham janjar ban tre kam namar kanang kham e ban wat bat ti bnya ya ka e ka ba ka district council kala shim bat ban tre kam ki anjong ka. Abaya phai pat chuki MDC ki bala dep long bat bom yele shu kila khamtim bat nang ban tre kam namar bagi pentelun ya ka kam. Kendiat eki MDC ki bedang long menta bat ki bom long shu kila le ya ka benta ka kam jongki kum kinong mi khmat bala jit upat ba. Menta usnem kane ki election arhajar arpsan kanong kajung yele ka ba itnan namar bon ki riu start ki bala tip bat puli ha ka ba ki berim bat ki bathamai kila mi ban yakun naman na ki constituency. Ba Mitchell Vlakran ni kamat jengdum khajna jong ka KHADC hayung darbar thau an. Don ki constituency balapan thamai ya ka balapan hap no shaway ne ka delimitation. Kum kalum paring ka bahap mun shalat umkra constituency menta ka wan no shalaban MDC constituency laban ong ka negari ka jingtri kambha jong ki MDC ki brang don ha ka samay arhajar kharkhandai hadu arhajar arpsaw. Itay ki MDC ka tega snem kila ya saat ban yakran yathir ban biang tarajur ya ka bau MDC laban baminta ba Mitchell Wankar ulakran haying darbar thawan ka KHADC dangshen. Shushu utoy MDC bala mi khmat ya ka laban constituency shibun ulara kimat ki jura ban kran bat ban pinsngo bat ba ya ki kam ba ulale bat pen urlong. Boleh nak kena mo kalau mo ba ini ba setiap itu consumption of fish ka buon pa but kabuon hi kede ba yung ara dua PC de shibanta ba ay misiya na ni ra ki review ki bari ba ka ba kan ki ba ni kay kan ba production ni kan dikhla de na kada na balada ya ba mo ta le sa yo ka wa ki sa wa ba mo tu kan ga sejarah ki review ba di do ka ba story ni kan di do ka ba tadi ka jumlah kan ba kan guna di mata kedua do ka setiap hidup ba ko sen kan ge maka hi ni pa ka asam dan kedua do ka asam ka fisheries mangkas ni 10 to 20% kada ka ba ni ba mo ri dia kamor 40% sa nakani na asam bahwa 80% dia nak kapte. Ladang ini nak capture ke market, nak tang 10% ngatrai revenue ini kan but kan pelan itu review kita cek ha nak pun nanti nak cek ha kan mandra itu mesti kita boleh kepada pok hand in hand hakini ki sansnam amde jo tang sansnam ngirayo andrusnam ngashamba kajiya trailang bati kai ka ba haduk mentah kijing duna ki bagi dona kisnong kai kajiya ex MLA but they way na ki he jo parti UDP but haju ko po khanta me bagi dona haju ko parti kidon iba niki bere sekretari jo ka dorbar snong mau ba don kadang ni lisbon ba niki bila platform unjuru ya isang mafer hani berkamtam ya fikir orang ba ida nang ni mo I orang ba snong ibarim lagi iba tonwal renja ya don ba Francis Karchie ba Herman renja ida orang ba angni iba Krialindo ba barok ida hani sini kapan kong ngaduk bang orang ba snong kalong ya kalau satu bangun pentil berkunjur ya kanika konsumsi berakawai
Di skim kilait perkiwan mo handrai ke jingut kabapaka na kabanta banyalong MDC kamday tang maniwan sam skim. Ka skim kalit perkawan kidon kisnem kiba ka central skim kabuon iyo kan ajibon kidon kipor kiba ngemyo ka central skim handrai ka jinglait ka jongi hangtai apo district council kadai khamtam ba nginlait ang tay nomor ka district council kadai ka wat ka state ka jat bindri nginlait ang tay ban thaw ya ki an nak banta banyada ya ka khandau ka siap banyada ya ka khai pateng banyada ya ka rti ka dustur ka jongi khon khasi bat ngasmo kuman ban OEP baha usnam ubangalong ningkong kumu MDC ngalayo panong kumu IM bat aga jinglong IM jonga ngalabat ya kalan na katu kapor te habang nilayat kapag nangyat kasi nga bat ya kalan hang tu kapor bat ka building bylaws nilabat ngalabat kita ki arbenta hindre hadian bagi penbaik pada badi batitas ngila ay no i batitas ya kalan bat ngala shimmy fisheries kabade kaway na kamin subject kaba nga ngatip pa bate hakan ni kajungdon ka isi jong ibati nilayo penrong bon kian ki balayo atia ki bejay ka berliu ki badan bet ki balak betu antara sekretariat hadis ye ila say ta kian pada nilayo ya man pelong an ya kalandel ila pelong siya kalan at nilayo ya ka market at nilayo ya ka waste management at bag nilayo bon ki at ki ba daya ki hima ki ba pero hakba usi embarin jingi ang sabatay kita ngawan nang ni nak benta tang nak benta manora di development handrai niwan nang ni nak benta pan kentia ya kari bakjat pendri niwan nang ni dai bang yele election nak benta election tang manora skim ya dai tang manora skim nang nom tre beli election handrai niwan ni nongrem banyeda kala jukran halor kejengnya don bor jong sipai hang ni apa blok sik hang ti hakba umla bang nimla ban sinai yang hang ti nilai keren hak haus no bati ngalai kerannya kati ke mandir hakaba lasuan gitu ki dekhar kilawan man pelong ki asramang ki hakaba kajing kajong kali kasunong kajong yang tu kapor bakimi ki uri urang tai nilai kerannya katu kajing lek dan bor kajing kuak ban kini no yung mau jumbun hang tiap mau senram nilai keran kajak bin nilai keran halor kajing jang madang beting nilai kerannya kajing jang tai halur serbi nilai nata kata Pak hakan kasih manjibur wallahi don tang hindiat handrai kajungan kajong pi pat ngayu kerpang kador pasno langsatun badi dipat ba dong kador pasno langsatun Kumu MDC umde bawan ra ki kampen roy namar ka HADC kadai ka benta banyatai ki anjo ka sinshar khadar jinglong try kalariti kumta uba Mitchell Wankar haga jinglong MDC Hendrius nem shibun ulai yang ban kran banyatai na ka benta ki anjo kabala HADC kala shim ye karai banya kran kumkamat muda ka jelai ki brio bomdei khasi ki bayo ban khai khabar klem ki kot kisla bar ki we pan Shushu utu MDC ulakran ha council porbalong EM bayalam daka UDP banyakran ya kamat jangki do hajala komno ban penroy bat ai kam ya kibri urajang Aisa head of pride apa utili lara council ya kitu punya five ha ada yang berani bayalan itu Kabejek ni dan isu day ban wanra ada rules, but isu kira kabejek ni kabenta, tapi tawarra atas ni dah rules kabejek ni flexible. Bisa boleh nak ni mo kalau nomor ba ini ba setiap jadi consumption of fish kan buon pala but kalau buon ni kedai ba ni wanra di setiap de shibanta ba ai museum lagi menyerap itu diberi dari dosa kita kayak kan bahwa production ini kan diklaim dan kata orang balada apa mental saya itu awak itu saat awak bantu kan juga ziarah itu diberi ba di dosa itu ini kan di dosa nambah ketika jumlah kan ba kan guna di mereka kedua dosa setiap hidup production sebagai maka ini nipet ka asam
baru kita revenue lo asam dengan fisheries, manggas ni 10 to 20%. Kalau hak kaba ni ba beri kita dia, kamu 40% besar nakari nanti asam. Kalau buat 80% dia nak berapa deh? Kalau ni nak capture ke market, kumna tang si power 100% ngatrai revenue ni bukan head, but kan pelak itu review di budget ha nagi pun nanti nak budget ha kan mandra itu sedikit kita boleh. Ki kam ki ba ulapan I ki dei ka an ha ka bia dei ka kam sin shar shnong bar ki kam pen roi ka shnong ka thau lingba ki lat jingaram na ka mang tingka jong ka council kum ka kam pen khut pen suba ka mang tingka na ka pha khat san finance assistant banshna ban pentelon ki kam basha jong ki dor bar shnong kum ki dukan ki ying dor bar shnong don ki khap u MDC yo lat ban wan ra ki project bam di ban penne ya ki telong Ngelai ba ngidon hapo try hatrai jong ulum shalong kabakat telong jengi kabami aram saw kanta harai sausi ba kani ka telong jengi kalalong penban kajing penbit penbiang lag bentagi ba buon isno hasar shalong namar ba hak itu kipor kumay ong ikong uli bangilang retpat bat ngem sim yo ijngai bangin sim dak telong ka bahe baday nang takadaw bangin sakrdo hado kani nadu kapor ka mangalong rabas nong kabin problem kebadan ang niya sinong hi kadai ko Barmas kani tu ebi hadian mangalong kumu MDC ngasmau yalagi ngasmau remma haba kat sa bangalet ngaya nadu block 1 hadu block 6 ngai ibon kitin thali ki ba ya apom masurok bon satang kitin thali te ngilayo mantes yakni batday hani ka scheme na ka 15 finance commission ka tight scheme ka balamang yang life holak ka bat ngilayo na marba kamdak tang life holak ka ngilayo kan sim nagiway pada scheme banyo kan purlong mentak por jinglong MDC ulalong way banyas no oktilang hagajing yakun bat kirkhat MDC banai Delhi ban khi naga benta kaktin khasi banyo rungno haga kernet ka ba phra jung riti sinchar kari India bunba aki kam kumu MDC ulale lakren lapin I hai ipor balingkat ngelai ba ngidon hapo try hatrai jong ulum shalong kabakat telong jengi kabami aram saw kanta harai sausi ba kani ka telong jengi kalalong penban kajing penbit penbiang lag bentagi ba buon isno hasar shalong namar ba hak itu kipor kumay ong ikong uli bangilang retpat bat ngem sim yo ijngai bangin sim dak telong ka bahe baday nang takadaw bangin sakrdo hado kani nadu kapor ka mangalong rabas nong kabin problem kebadan ang niya sinong hi kadai ko Barmas kani tu ebi hadian mangalong kumu MDC ngasmau yalagi ngasmau remma haba kat sa bangalet ngaya nadu block 1 hadu block 6 ngai ibon kitin thali ki ba ya apom masurok bon satang kitin thali te ngilayo mantes yakni batday hani ka scheme na ka 15 finance commission ka tight scheme ka balamang yang life holak ka bat ngilayo na marba kamdak tang life holak ka ngilayo kan sim nagiway pada scheme banyo kan purlong mentang kabapaka na kabanta banyalong MDC kamday tang banyon san scheme ka scheme kalik perkawan kidon kisnem kiba ka central scheme kabun iyo kan ajbon kidon kipor kiba nyemyo ka central scheme hendrai ka jinglat ka jongi hangtai about district council ka dei khamtam ba nginlet angtai nomor ka district council ka ko wat ka state ka tai pinre nginlet angtai ban thau ya ki an na ka banta ban ya da ya ka khandau ka siap ban ya da ya ka khai pateng ban ya da ya ka ti ka dustor ka jongi khon kasi boleh nggak kini mo kalau nomor ba ini ba setiap jadi consumption of fish kan buon pala but kalau buon ini kedai ba nomor ra dua setiap sebentar ba ini museum lagi nomor ra itu diberi dari akab
kita kan bahwa production ini kan decline. Dan kita dalam balada kenapa kita saya awak di saat kuat bantu kan juga sejarah itu beliau tiba di doha untuk story ini kan di doha nambah ketika jumlah akan bahkan kabuna di berta kediri doha setiap menjadi berta proses tenaga maka ini peta ka asam lalu kita kediri doha asam dengan fisheries mangkas ni 10% kada kaba ni ba mari sidentia kamu 40% besar nakari nanti asam kebabuan 80% dia nak berapa Kadang ini nak capture ke market, kumna tang si power 100% ngatrai revenue ini kan but kan pelak itu dibeli di budget ha, nak pun nanti nak budget ha, kan mandra itu pun jadi